بێدەر نەبووینە ئەلوان کەسێک و بووینە قوربانیە دەستی داعش ئەبدی مایک هاتنە شەڕ إدارات مانم باور که ده هلا أو مثلا دوباره كده كده داعش تعالى أبو بكر بغدادي وهاتيا كشتن هم قالك بيد الخوش بون كو تسنده مثل بابي مو هاتيا الشهيد كردن ما قالك خم خواردن فهمان شي وبدرنده ترين شي وخلق هاتيا كشتن وهاتيا عوارة كردن در بدر بون کاک عمر دوهی خبری کشتن ابو بکر بغدادی کو سرکرده داعش بو لهمی جهانه بلا بو و تا اف خبره چوا زانی و دما کو تا اف خبره زانی هنجی وکو اک جوان قربانین دست داعش کو بابتا بشوی که درندانه هات شهید کرن و چه هست هبو چه هست کل دفع پیدا بو به بیستنا وی خبری وقتی ما خبر لخالچی گولی بو که ابو بکر بغدادی سرکرده تیرورسته داعش و هاتیا کشتن خوشترین روز بو لجیانا ما پا کیفترین روز بوین که اف سرکرده تیرورسته داعش و هاتیا کشتن چونکه اف سرکرده کی تیرورسته داعش با سرکرده کی درندانه بو بنابزای همو کسا چی اکشتو در پدری دنیا نکره آواره بون همو خالچیان بی بزایی اکشت عمر دیاره داعش دماوی سالین در باز بوی به جورها شوازا خلق اشکنجه دا خلق در بدر بو شر خلقیت کر هم سوریه هم العراق بکشتنا ابو بکر بغدادی وکو سرکرده وی گروپی تیروریستی کو بابتا قربانی دست وان بو تو حتی چند هست که کو طولا بابتا و بو کو حتی چند تو مرتع بوی بکشتنا وی سرکرده ای از وکو کور الشهید هستا که گله که مزن ولد لیما درز بوی بین فری ولا بو متسبو کوتی سر کرده تیرورسته داعش ابو بکر بغدادی هاتیا کشتن کو او سببا هندی بو کو عالم آواره و در پدی دنیای ببیتنو و کشتن و کشتاره همو او سر کرده وی تیرورسته داعش بو انو کش او هاتیا کشتن ام گلک به کیف خوشی او هزین بجدار ده کشتن ابو بکر بغدادی هزین امریکا و هزین کردیین روجاوای کردستانه اگر تو گهش با وان هزا تو تچ پیامک بوان هبو تچ هبو بویوان تو چید بیجی بوان هزان آنکو تو حتی چند هست که کو ابو بکر بغدادی هاته کشتن تولا بابتا هاته وکرن پیاما من لبو او دست خوشی لوان لهیزی امریکی و کردی روش آواد کم کو او شانازیه و تومار کردن سر کرده تیرورسته داعش ابو بکر بغدادی و هاتیا کشتن به شانازیه که مزن و از پیروز بایی لهیزی امریکی و کردی روش آواد کم پشتی شهید بونا بابتا او جیان یا چه آوائک بول جمع و وک خیزان چله ها جیان حتی چند اب زحمت بو بی بابی بتایبتی اب شهید بونا بابتا بی آوای ببی بابی جیان زور سخته بس الحمدلله گلک خزم و دوست و هاوکاری و دل دانه و سردانه و همو پیکه و او نهامتیان بری کرد لپشتی شهید بونا بابی مش ابرو اما و هستکن که بابی مش شهید نبوه مادم او سر کرده تیرورست داعش و انو کش او هاتیا کشتن وک خیزان دایکاتا خوشکتا براتا هستی وان چوا بو دماکو زانی ابو بکر بغدادی هاتیه کشتن اما خرپ خبری دلخوش بون وکو عائله ما وکو دایک وکو خوشکو برا ام گلک به خوشحال بون کو افسر کرده تیرورست داعش و هاتیا کشتن کو سببا هنده بو کو او کشتن اف شهید همه بهینه دان انو کش هستا ما و بابی من نه هاتی تا شهید کردن مادم افسر کرده تیرورست داعش هاتا کشتن تانو کش سریدان هر بردوام مثلا مسئول بی لفقیر بی همو کسک و هاتی سریدان هم و نوکش هر بردوامه بلی نو کش سریدان هر بردوام او وقت زورتر بونی عن نوکه نالا پشتی شهید بونا بابیم والله پیشچی ریز و تقدیرم بو گورا شهید هزامی و هیچن کو تگه لو وقت شهید کرنی سری خوی نتسماند لو شهید کرنی بله ابو بکر بغدادی و چی هزومی تو سری لسر لپاتسو کنی چون کو اوی عرب و بغدادی بو بس شهید هزامی سورتی بو قتل مرنی نترسیا
و هەر سەرکردەیەکی مجرمیش بیت هەموو عالەمە زانیت بەخۆ بە کوڕەوێ هاتیە کوشتن ئەو بەکر بەغدادی بەخۆ بە سێ کوڕەوە لە کونێ هاتە کوشتن و قارە قاراویش بۆچی لە کونێ هاتە کوشتن سلکو لە مرنێ ترسیا بەلێ شەهید و جام لە مرنێ نەترسیا هیچ سەرێ خۆی نەچەماند هەر سەرکردەیەکی مجرم و تیرۆریستبی لە کونێ لە تونێ لەوێ هاتیە کوشتن لە هەمێ عالمی دیارێک و کو هاتینە کوشتن بە چ شێوەیەک بە چ زەبانی و مجرمیش بووینە چونکو چێگەرەك عالمان وێ سۆتە بەخۆشیان هەر جارێک لێ سۆتەوە چونکو کوڕەکان تەگەل هاتنە کوشتن لە بۆمە هەور و ڕۆژێکە تاریخی مێژوویە لە حیاتەمە و بە تایبەتی لە ناو سوورچە چونکو غادرەکە مەزنیان لە شەهید هوجامە کرد بە غادریان شەهید کرد بەس هەورۆ لە بۆمە ڕۆژێکە تاریخیە ینی هەورۆ ڕۆژێکە گەلەکە خۆشە لە بۆمە کو ئەو تیرۆریستە هاتە کوشتن بەدەستێ کوردی ڕۆژاوە لێرەوە ڕێز و سەلاویشم لە بۆ کوردی ڕۆژاوە لە هەموو شەروانە و لە بۆ هەموو هێزی ئەمریکای هەیە چونکو حەسێب کە لە ناو کوردستانی ئەو تشتە بەرنامە هاتە دانان چونکو لە مەتاری هەولێرێ بە هەشت تەیارەوە ئەباشی هجومە سەر ئەو بەکر بەغدادی کرد هەموو عائلێ شەهیدە تەگەل ئەو خەبەرە زانی هەوان حەسێب کرد و شەهید هوجام شەهید نەکردی ئایە کوێ هەستایەوە وڵی چونکو بە قرارا و بە سەرکردایەتی ئەو تیرۆریستە هەی شەهید هوجام هاتە شەهیدکردن هەنووکەش بەخۆ هاتە کوشتن و بە جەبانترین شێوە هاتە کوشتن